kua rewa ia ngaitahu he hōtaka ipurangi hō ko mahinga kai te ingoa. Ko te ngako o aua hōtaka he whakaatu mai i ngā tikanga kohi kai, whakatō kai, hauhake kai o mua a te iwi o ngaitahu me te hāngai o aua tikanga rā ki ngā uri o e nei rā. Kaya pēr te Melbourne, ngā tai pito pito. Because it is a practice that hasn't been done for so many generations, there's always the fear that that stuff is lost. Ko te ārai me te tohuina mahina kai te pūtake o ngā hōtaka a ipurangi hou a ngaitahu. Ensuring that the practices of mahinga kai, the knowledge is shared, that we raise that awareness across the nation about how important mahinga kai is, but also to share the practices. Even way back then, in the times of our tupuna, way back in the 1840s, mahinga kai was so important to our people then. And it's still important to us today. I raro tonu i ngā taira ngaitahu, he kai miharo i horaina mō ngā manuhiri mo te whakarewatanga o te kiriata i tūina pō ki o tautahi. I'm used to whitebaiting all the time. We go fishing out at the sea and go hunting. Pretty mean life. Mahinga kai, that's what sustained us. The sustenance that we had as an iwi was from our land and from our mahinga kai. And without those two things, we wouldn't have existed. There's whānau still out there that are hunters and gatherers. And in the past, our tupuna were seasonal gatherers. So they were nomadic, so they would move around the South Island or Te Waka Aoraki from the mountains to the sea is our philosophy. He tika nā kai te mahi tonu e nā reanga o ngaitahu iwe nei rā. He oe kua tinei ana papana kai, nō reira mā te whakaako a pikitia, ka taia te tiaki pai ai I aua tikana. Not what they used to be back in the old day. A lot of the sites, the species are either disappeared, they're non-existent, or they're a lot less. Hei te rangi tonu nei ka whakarewaina ki runga ipurangi nā hōtaka. Pēr te Melbourne, te karere.